出国那个 Slam 中有农山 Hima。Ibat kanika jing penrung la ban ong no ka jing ya songthu bakla ban penrung ya ka Umroi kum ka city ma ka kabumat ka Census town. Ha ka bay day bat kani na kaliang jong ka kinong song Shnong jong kisan tali ki dorbar Shnong ki badan po jong dorbar Shnong Umroi pulun kiladan sisa ka jingdu ka bakraw. Ha ka bay day bat kani ka skim JJM ka ba barok ki Shnong kiyo benta na ka benta bantan ki ying ha kilong ying kilong sem ki jonge dan nakaliang jong kini kisan tali ki dorbar Shnong ki badan po jong dorbar Shnong Umroi pulun kiladu iya kani kim sem la yo bat hakaju ka poru ya kini ki selit wes kitu ngila kituru ngila do ngim sem yo su gitu kidon siput ki ba kelong ke jingdu ka bakraw hamtam ha ka bidai bat ka PhD department kiwei ngidang don ki jing yo nang ki skim ma kum NRGS nang ta kini ki PMGSY kiwei ngi yo ndrei ha ka bidai hibat ka PhD department ngila kala long sia ka jingdu ka bakraw yang ngi kum kisan tali ki dorbar Shnong bat ya kinong song Shnong badan po jung ka baro te kum ngalong ba kani ka singi ka long ka singi ka ba dap da ka jingkemen na ka benta jongi ha ka bang ilayo ay ka jing percaya ay kublay na ka benta jong i MLA jongi i balay don benta na du ka khat ngeu tarik Oktober ar hajar khat khandai ha ka ba DC wan ikhat yang ni ban form ya ka Umroi town committee dan rai habang iwan dang ni dengkat bat kisan ngut ki dorbar Shnong nilaya persya ya kan ni ban form ya kan ni bat IDC la kha yang ni bangin ai da ka jing tho bat ka jing tho ka ba ni ai ka long bangi persya ya kan ni ka ban form ya ka town committee tebat dei nang ta ha ka arpu arterik ni la tho u Oktober arjar ka kendai ni la tho sa video jong ka berembang blong ni la nakaliang ni ai kublai nakaliang jong DC bat nakaliang video ru kila pha ya kan ni ka siki bat ngilayo ru ya ka jubab ko molong i Jerman ba kini kisan tali ki dorbar Shnong dang Ithuh ya ki kum ki Shnong tempat dei kum ka town dang Ithuh ya ki baki dang dei bet ki Shnong kata ka dei ka kabaklian tebat kum ngong ba kan ni kasngi ngilayo ya ka basai da ka jingdon rekat ha ka meeting ka bangidon benta bat MLA MDC jong ka Umroi constituency minister jong ka GAD ba das kiat lamare nang ta nakaliang jong ki Census bat nakaliang jong DC ngilayo banisyong ba kani kasing ka de ka ba ka jing ka bami nang ni ka lang ba lapan bana ba lapan kut ya kani ka Census town de kata ka de ka ba ngidon man ong ni por ai kublay kini baro ki balaya don ketilang ki balay snok ketilang na ka benta ba ngiya sa sisin bangin yo biang yaki rural scheme po jang kisan dali dor Shnong ni naka yang jingi ko Jerman yang ada was Shnong Umroi pulun angkat baki ramas Shnong san Shnong ni wan mi kendu di si lor ni ka wi ni ke jeng kendu kolong ba nak yang ka ban teng chup yang ni kun kata ka city kata tahu nak tahu kalau bidai begini kam nilai bu pejung tho jadi si na du ka mu tarik itu du kanyu tarik penbu si men Oktober ya ka ar ban persya dai mo ban persya ya ka tong amar ni dang sunu kam ni ban mungkin undang man yo di skim skim di halo ka tu si ni labu di nang ta cisu ni yo ka ba mo ka ini hot ada turit ini ya ka itu direktorat yang Census mah corporation tempat itu ini kata katam badang itu sambil di dapat semua itu sambil di dapat yang di nak tahu mentang meeting kenduk kita kalau clear bah apa yang dalam kat lang beliau nak Census di sini pada kita macam nak yang di sini lang kira bun hiba insaf teng meng menyo yang di ras tim buat kanang dei ji
ya Umroi kan pandai kata urban lah ni kata kasar kan dari kan lom juga sekarang gendong di beliau ini jengrap nak minta ki skim beroi kota Shnong jengi di hak bidi buat juga jengdu jengi juga JJM skim lu di nak yang si lap ular mah ban kho ni saya try bah bisa yo itu skim lu sama sah yang tu kan